大家平安，jawai tu cakap jam-jaman hama kajenana sulibat. Sakatu cakap jam-jaman aurita sepui na kai no cemas imazai tua kurusai. Imazai tua sebaca sulatan imazai tua dosa kayang patu unama kayang. 哥罗西书4章2到6节。Karena pas kedu sanu inuli rumues sanu kalva tua cemas. Ka inuli-nulia namen nuta ulamena sini sulev nua cemas tua paling tua nia sivarana temau cikar tua kai ni maju. Sana tau cikar tua sini zaza awa kai patara di kerisitu. Aichua sini rusung dan waken mavana ku kini pusen sengan-sengan taicua kai inuria naken ulaken anak benara pasusu tuaku sensengan para luai taicua pinaka ila-ila kai noa cemas no naki tatau dan mun tua marka inika kisusu tai kiri situ kipaporingavu sanu kana puvarong pakamangwa tua jikang anu si iwanan ula na surapel saka temengraya mara inatian anga au ulamuna kemelang tua uri no anmayain temabraka tara masidi-sidilan Aichu kai no cemas sinwichit mazai tua 哥罗西书4章2到6节。劝导的话，你们祷告要恳切，且要警醒，对上帝存感谢的心，也要为我们祷告，求上帝赐给我们传布信息的好机会，得以宣扬基督的奥秘。我现在就是为了这工作而做来的，请为我祷告，使我能尽责任把这奥秘阐明出来。你们跟非信徒来往要有智慧，要把握机会，讲话要温和风趣，要知道该怎样回答每一个人所提出的问题。爱求开暖之曼Sini kimazai tua 哥罗西书都说个jam-jaman sini putarwan tamitin long是为基督呀long是为基督马上吃嘛saya aja sini pas malau tamitin 保罗在这封信的开头就说，在替你们祷告的时候，我们常常感谢上帝，就是我们的主耶稣基督的父亲。哥罗西书1章3节。结尾又提起祷告，说你们祷告要恳切，且要警醒，对上帝存感谢的心。4章2节。就像守夜者或卫兵在等候天亮时，会留意远方动静。当基督徒等候基督再临时，面对偏差教导之道，就是祷告，用祷告交托彼此，这就是团契。保罗要哥罗西信徒为他和同工祷告，愿上帝再次宣扬基督的奥秘的好机会。什么是基督的奥秘？保罗之前已经说过，上帝的计划是要他的子民知道，这丰盛而荣耀的奥秘是要显示给全人类的。这奥秘是基督在你们的生命里，也就是说，你们要分享上帝的荣耀。1章27节。保罗因传扬这奥秘被捆绑坐牢，但恳求主帮助，让福音不因此被牢笼。保罗的话鼓励我们把握与教会外人士接触的机会，为福音做见证，用优雅得体、带着恩典、和气的话语回应。上帝所赐的智慧将让我们见证的话语如食物加上调味变得更美味。Tu suaka jam-jaman nasin pabaitan tina mo siyang
我生命中常存有基督的奥秘吗？我生命中常存有基督的奥秘吗？哀求，这是我们今天早上要默想的祷告。来，今天来给你们存有基督的奥秘吗？现在点点萨嘎凯努力。主啊，软弱如我常失落信心，未能把握机会传福音。求你帮助我，一切为基督，甘愿付代价，奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman nama kecenana semua pu tu kai no semat la cenana suliwa tu soka kini adaban baca pingan mali-mali